Danju, ja sam Marinette. Obična djevojka koja vodi običan život. No postoji nešto što nitko ne zna o meni. Ja imam tajnu. Mirakulus, spremna za let, u nevolji se ne predaje. Mirakulus, čudesan svijet, ljubav od zlatu jačaje. Mirakulus. Večeras će se u hotelu Grand Palais održati događaj godine. Senzacionalna modna revija slavnog dizajnera Gabriela Agresta. Veliki događaj uvijek privlače prestižne goste. Gradonačelnik Pariza Andre Bourgeois će posjetiti reviju sa svojom ženom, uglednom i cijenjenom... Doista, Marinette, savršen je takav kakav jest. Tiki, ne znam. Mislim da je ovo najružniji šešir na svijetu, a Adrian bi ga trebao nositi pred svima. Ljudi će se na mene cijeloga života. Nemam nimalo talenta i večeras će to svi saznati. Ti si odlična dizajnerica, Marinette. Osim toga, ako je šešir toliko ružan, zašto ga je Gabriel Agrest izabrao za svoju modnu reviju? A što ako ljudi shvate da je ovo sintetičko pero, a ne pravo pero goluba? Misle će da je glupo, jel da? Dobro je što si ga zamijenila. Zbog svoje alergije. Adrian bi kihao dok hoda po modnoj pisti. Upravo si. Osim toga, nemam više vremena nešto mijenjati. Revija počinje za... O ne, opet ću zakasniti. Brzo, Tiki. Evo je, upravo dolazi internacionalna kraljica mode, urednica časopisa Kraljica stila, Audrey Bourgeois. Andre, budi srce i otpusti vozača. Ne mogu vjerovati da Gabriel dopušta osoblju da tako vozi. Ni ja. Da, naravno, Audrey, draga. O ne, to je Audrey Bourgeois. Tko? Jedna od najokrutnijih modnih kritičarki. Nisam znala da dolazi. Kakav je ovo tepih? To je tkanina? Zašto nije napravljen od mramora, kao što sam rekla? Otpušten si. Smiješno, krajnje smiješno. Sigurno joj se neće svidjeti moj šešir. Svidjet će joj se. Hajde, Marinette, Adrian ti čeka. Audrey, slogan vašeg magazina glasi: ako je moderno, nalazi se u Kraljici stila. Dakle, što je moderno ove sezone? Sudeći po tome kako ste odjeveni, vi očito ne znate, draga moja, za vašu informaciju. Trend ove godine su šljokice. Šljokice? Na šeširu nema šljokica. Ovo je modni promašaj. Kao urednica Kraljice stila, dosta vremena provodite u New Yorku. Sigurno uživate za promjenu biti s obitelji ovdje u Parizu. Jako je sretna što me vidi. Usput, mama, imam nešto za tebe. Klara, Chloe, šta je ovo? To je dar? Papir za omatanje, smiješan, krajnje smiješan. Otpuštena si. Draga, molim te, ne možeš otpustiti Chloe, ona je tvoja kći. Audrey, koliko dugo planirate ostati u Parizu? Što je kraće moguće. Hvala vam. Ova modna revija će biti najvažnija u karijeri Gabriela Agresta, na što ukazuje prisutnost Audrey Bourgeois. Hoće li slavni dizajner koji se nikada ne pojavljuje u javnosti doći na ovu reviju? Ostanite s nama i saznajte. Kamo ideš? Čula si, Audrey Bourgeois, zar ne? Neću dozvoliti da Adrian nosi ovaj šešir. Nema šljokica, ne uklapa se u trend. Tu si, Marinette. Svi te čekaju. Ali zapravo ja... Tamo je soba za šminkanje. Požuri, kasniš. U redu. Što je ovo? Mama, ovo je Marinette Dupin-Cheng, gubitnica. Napravila je ovaj šešir zato što misli da je dizajnerica. Čak se potpisala, pogledaj. Ja, to nisam ja i to je druga Marinette. Ja sam ga samo donijela. Marinette, moramo ići. Osjećam se nelagodno. To je vjerojatno zato što izgledaš smiješno. Bok, Marinette. Bokao. Oprosti. Ne brini. Oprosti. O ne, nadam se da ćeš ga lako popraviti. Znaš što, nije ni važno. Ovaj šešir je promašaj. Što? Ne, nije. Zašto to govoriš? Zato što... kraljica mode Audrey Bourgeois ga je vidjela i nije joj se svidio. Oprosti, Adriane, stvarno sam zabrljala. Baš nemam talenta. Molim te, nemoj ga nositi. Marinette, sve će biti u redu. Tvoj šešir izgleda odlično. Mislim da je sjajan, a to misli moj otac, inače ga ne bi izabrao. Vidi. Vidiš? Stvarno si odličan maneken. Stvarno? Hvala.
Moramo ići. Marinette! Juhu! Izgleda nervozno. Naravno, njezina prva modna revija i prvi profesionalni komad, a nosit će ga Adrian. Siguran sam da će proći odlično. Kakvo oronulo mjesto. I još moram dijeliti prvi red s ovom grupom bezimenih. Smiješno, krajnje smiješno. Oprostite, ali mjesto je rezervirano za Marinette. Opet ta cura Marinette? Ja ću ovo riješiti, mama. Hej, gubitnici, znate li tko je moja mama? Ona je gospođa kraljica stila, najmoćnija žena u svijetu mode. Ova revija je za nju. U redu, gubite se! Gospođo Buržoa, gospodin Agrest vam je rezervirao mjesto. Konačno. U drugom redu. Molim? Moja mama uvijek sjedi u prvom redu. Ali ne danas. Ovo je neprihvatljivo! Gabriel mi to ne može napraviti, ja sam otkrila njega! Da nije mene, i dalje bi radio svoje čutne dizajne u svom tužnom, skučenom studiju! Ako ne želite svoje mjesto, ponudit ću ga nekom drugom. Kako se usuđuješ? Otpuštena si! Ne radim za vas, nego za gospodina Agresta. To ćemo još vidjeti! Žao mi je, trebalo je vremena, znam. Ali danas osjećam da moj plijen ima više podlosti u sebi nego iko koga sam do sada komatizirao. Ona će biti moje remek djelo. Molim, ostavite poruku. Prema izrazu vašeg lica zaključujem da nisam otpuštena. Ovo je neprihvatljivo! Neću gledati modnu reviju iz drugog reda, nikada! Recite mi, moje drage akume, što je u trendu večeras? Odleti, mali moja kuma, i izopači tu divnom podlu kraljicu. Mama? Odri, draga. Kraljice stila, ja sam leptir noći. Uskraćeno ti je prijestolje koje ti s pravom pripada. Kao kraljica mode moći ćeš se osvetiti modnim promašajima koji su ti uskratili poštovanje. Vidjet će oni tko je kraljica leptir u noći. Sve u redu, curo? Modna revija bez kraljice stila? Šljokastično neprihvatljivo. Treba li se ovo dogoditi? Nisam nikad bio na modnoj reviji. Gdje je taj nezahvalni Gabriel Agrest? Zahtijevam da klekne predamnom. Moj otac nije ovdje. Pa dobro, ako tatica modni promašaj nije ovdje, morat ću se zadovoljiti sa Agrestom mlađim. Otpušten si! Adriane! Imamo problem! Adriane, nemamo više izbora. Kraljice stila, moraš poraziti Bobamaru i crnog mačka što prije. Ali gdje je Ova Marinette? kraljica stila napravila je veliki modni promašaj. Tiki, točke van! Ha! Svi ste otpušteni! Odri, draga! Mila dušo, molim te, prestani s ovim ludilom. Otpušten! Mama! Klaudija, Chloe, ja nisam mama, ja sam kraljica stila. Želiš li ti biti otpuštena? Ne, stvarno ne, kraljica stila. Osim toga, zar ti ne treba asistentica? Jutro sam otpustila jednu. Bila je beskorisna, krajnje beskorisna. Dobro, bit ćeš na probnom radu. Kraljice stila! Kako grozno odijelo! Taj buba trend je iz prošle sezone. Ali Jojo se ove godine vraća na velika vrata. Pa
Par brojeva si premala da bi me pobjedila, Bubamaro. Mama, kraljica Stila! Ako želiš Gabriela Agresta, znam gdje živi. Kasnije ćeš se pobrinuti za Bubamaru. I onako je bezvrijedna. To nije potpuno idiotska ideja. Chloe, gdje je Gabriel Agrest? Obično nikada ne izlazi iz kuće. Kraljica Stila krije se negdje na sigurnom, a Bubamara ga štiti. Ona je da štiti samu sebe. Moraš uzeti Miraculous i Bubamara i crnog mačka. Ako ne spase njegovog sina, Gabriel Agrest će se morati pojaviti. Ne brini, Leptir, u noći okitit ćeš svoj kostim nakitom. Ne opet! Ma zar ne može stati mirno 2 sekunde? Mama, molim te, stani! Čuvaj mi ovo, uspavani ljepotane. Nećeš povrijediti mog Adriančića, zar ne, mama? Kraljica Stila? Želiš li se pridružiti Agrestu mlađem, Kylie ili Chloe? Samo reci, otpustit ću te. Ne, hvala. Dobro sam. Upravo si, baš nas briga za njega. Budi korisna pomoćnice, reci mi ako vidiš Bubamaru i crnog mačka. Da, kraljice Stila. Što da učinim, što da učinim? Gabriele Agreste, ako se uskoro ne pojaviš, tvoj sin neće biti ništa drugo do šljokice na vjetru. Ne lomi se! Adriančiću, probudi se! Crni mačko, ne znam što radiš, ali zločinka vještica je na slobodi i treba mi tvoja pomoć. Bubamaro, požuri! Adriančić se rasipa! Jesi li vidjela gdje je Akuma tvoje mame? U ruži koju je stavila na njega. Gdje je crni mačak? I ja bih to voljela znati. Smisli nešto brzo! Moja mama će te vidjeti! Doista je nemoguće pronaći kvalificirano osoblje ovih dana. Otpuštena si! Ne! Bubamaro! Predaj te užasne naušnice i završimo više s tim! I dalje ne razumiješ, a? Žrtvo mode. Ja sam nepobjediva! Mjerilo moje moći je moj osjećaj za modu. Ja sam nepobjediva! Talisman! Malj! Ma što bih trebala s time? Zar još nisi shvatila? Ne možeš me pobijediti. Kako ćeš me poraziti kad me ne možeš dodirnuti? Naravno. Pušti je, vjerojatno ide po crnog mačka. I onako želimo oba njihova Miraculusa. Majstore, fu, crni mačak je nestao. Ne mogu pobijediti kraljicu Stila bez njega. Talisman mi je rekao da dođem ovdje. Ne brini, crni mačak je dobro. Pa, a što onda radi? Zašto mi ne pomaže? Samo je izgubio svoj Miraculous. Što? On je samo izgubio Miraculous, ali to je katastrofa! Taj mačak je ovog puta stvarno zaglavio na stablu. O, da pogodim. Ti si kvami crnog mačka. Da, i to previše me kopira. U posljednje vrijeme radi razne gluposti. U 5000 godina nikad nisam vidio tako neodgovornog vlasnika Miraculusa. Na kraju je izgubio prsten i sad ti samo ja mogu pomoći. Ne dolazi u obzir, Plague. Previše si opasan bez vlasnika. Opasan? Ja? Kako to? Znači li ti nešto nestanak prstena Atlantide? Pojeo sam previše sira. Krivi toranj u Pizi? Nisam ga vidio. Dinosauri? Da, dobro, tad sam malo pretjerao, ali bio sam mlad. Crni mačak i Plague ti danas ne mogu pomoći. Marinette du Pain Cheng.
Izaberi saveznika kojem vjeruješ da se bori uz tebe na ovoj misiji. Mudro biraj. Ova moć je namijenjena kako bi služila višem dobru. Kad se završi misija, vratit ćeš Miraculous. Treba mi netko tko može imobilizirati moju protivnicu. Imaš li nekoga na umu, Marinette? Znam pravu osobu za to. Vidi, crveni pjegavi žohar se vraća, ali zaboravila je svoju strašljivu macu u crnom. Crni mačak nije tu. Nema veze. Uhvati Bubamaru i prisili je da ti kaže gdje se krije. Potrebna su mi oba Miraculusa s mjesta. Ayla, nemoj se približavati kraljici stila. Opasno je. Teško ću doći do ekskluziva ako nisam usred akcije. Imam ekskluzivu za tebe. Ayla Caesar, ovo je Miraculous pčele koji ti daje moć počinjavanja. Koristi ga za više dobro. Bubamaro! Nisi u modi, odustani! Pazi! Ne! Gdje je crni mačak? O, da pogodim, krije se zato što se srami svog kostima. Talisman! Tuba ljepila. Zalijepi ovo, Bubo! Uvijek bježiš, Bubamaro! Ne ovoga puta! Dijete ljepilom! Ha! To je originalno, ali ipak ću... O, što je bilo? Imaš lošu probavu? Kako se usužuješ? Zgnjećit ću te kao gadnu bubu što jesi! Nisi dorasla kraljici stila, moja sirota Bubamaro. Uskoro ćeš biti samo loše sjećanje, kao trpezice. Makni se od Bubamare! Leg! Vidi, tko je ovo? Štakor koji govori? Mijau, stilski promašaj! Kataklizma! Bolje požuri i ispravi sve! Sad mi je jasno zašto te majstor Fu nije htio pustiti. Dosta zlodjela za tebe, mali Akuma. I zapače nećeš biti! Moj si! S Bogom, mali leptiru! Miraculous Bubamara! Adriančiću! Baš sam se uplašila. Otkud ja ovdje? Svi ste otpušteni. Bomba! Nadam se da će crni mačak naći Miraculous. Ne brini, opsjedat ću ga kao pljesan sir. O, mama, kad bi znala kako smo bile sjajan tim. Otpustili smo gomilu nesposobnjakovića, bilo je divno. Trebali bi provoditi više vremena zajedno. Što kažeš da odem s tobom u Njork? Ne budi smiješna, Clarissa. O, Chloe, prvo se moram vratiti na modnu reviju Gabriela Agresta. Nadam se da su vi... Modna revija, moj otac će se zabrinuti. To mi je usput. Mogu te povesti ako želiš. Kraljica stila je bila moje najveće remek djelo. Zašto nije uspjela? Zašto nisam uspio? Što ću sada? Gospodine, danas ste mnogo riskirali, posebno u vezi Adriana. Kad bi barem mogao reći Adrianu zašto ovo radim, on bi razumio. Hvala ti, Bubamaro. Za prijevoz. I zato što si mi spasila život. Nemam temu. Mislim, nema na čemu. Ja moram ići. Bok! Marinette,
Zar nisi nešto zaboravila? Moraš vratiti Miraculous majstoru Fu. Ali čarobne bubamare su ga već vratile, zar ne? Stani, ako nisu, onda sam izgubila Miraculous. Moram se vratiti na Eiffelov toranj s mjesta. Brzo, Tiki. Marinette, tu si. Tražili smo te svuda po Grand Paleu. Jesi li dobro duša? Dobro sam, zahvaljujući bubamari više nisam statua od šljokica. Što bismo učinili bez bubamare? Konačno ćemo gledati modnu reviju i prisustovati uspjehu našeg kćeri i njezinog divnog šešira. Zapravo moram... Ne moraš. Hajde, ne smijemo propustiti početak. Ne brini, Tiki, nitko neće naći kutiju. Ići ćemo po nju odmah nakon revije. Podsjeti me da kažem tvom ocu da otpusti osobu zaduženu za dizala u Eiffelovom tornju. Ovo je neprihvatljivo. Krajnje neprihvatljivo. Naravno, mama. Večer, moja kraljice. Produkcija hrvatske lokalizacije NET. Prijevod i tehnička obrada Studio NET Zagreb. Uloge Dino More, Zrinka Antičević, Vinko Štefanac.